Assalamu alaikum YouTube görüşler, qadırman görөрmanдар. Bizde dünyanın bulun burçundan görüp жатқан мекендештер. Достор, сіздерге азыр сатыққа шығып жатқан уруктук қозы қошқорлору тууралуу маалымат бере кетмекчибиз. Видеону толук көрүшкө аракет кылыңыздар. Бул қозы қошқорлор мартта туулган экен, буюрса жазгы 2 тиш болот дейт. Бойлору да аябай эле жакшы экен, жүндөрү да таза. Өзүңүздөр көрүп жатсаңыздар керек. Бул қозы қошқорлорго 50 миңден сурап жатат экен. Бойлорунда ченеп тартканбыз. Видеону толук көрсөздөр, бойлорунда көрсөздөр болот. Куйруктары асылган эмес. Куйруктары да жакшы. Бул қозы қошқорлордун адреси Баткен облусу, Кадамжай району, Өрүкзар айылы. Туугандар, шашылыңыздар. Эс номерин экранга калтырабыз. Байланыш сатып алсаңыздар болот.